Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama waramutse kandi wiriwe? Mwaramutse mwiriwe Mushakamba, mumeze neza? Yego turamahoro. Natwe turaho tumeze neza. Ariko Kinshasa kwiyenza. Mubwire ngo icyumweru cyiza? Icyumweru cyiza, irayidi nziza. Byahuriranye. Nabonye ari umugabo w'inshuti yacu rero dukurikira cyane, ntabwo ajya aryama atadukurikiye. Bakunda kumwita Manu w'i Musanze. Yego. Ariko ni umuyisilamu. Mukanya yazambwira ngo ndabatumiye na Mushakamba. Ndimo mutera urwenya niturambara ya ngofero twavuze n'ikanzu y'igitare tuzi. Ubutumire turabwemeye turaje. Bambwira ati ndabatumiye rwose na Mushakamba. Hari n'undi mucuti wacu nawe Musilamu. Ndamwibutsa umwe buri bunagana cyane. Uri bunagana tumwifurije umunsi mwiza uriya musaza. Yego. Irayidi nziza rwose. N'abandi basisilamu badukurikira hose aho bari hagiye hatandukanye. Hari benshi, hari n'umwe mukuru wanjye wabonye nawe abagukurikira avuga ati Mushakamba ntibwakwira namwumvise. Byiza cyane rwose. Tubifurize rwose irayidi nziza. Irayidi nziza ku basilamu bose. Bose rwose. Baba baranyuze mu minsi 40 ni myinshi. Maririya minsi ntabwo byoroshye. Utumye nibuka bavandimwe duhura kenshi tuba turi kumwe. Yego. Bavuga izina rimwe kugira wenda hatagira ubamenya, ariko kubamenya ntacyo bitwaye, ariko nta burenganzira nayo basabiye. Umuvandimwe Jamal. Yego. Na Yusufu. Yusufu rwose umunsi mwiza. Jamal umunsi mwiza. Cyane. Nta wapfa kubamenya kuko ba Jamal ni benshi bari. Cyane rwose. Reka noneho abo tuvuze baratwumva. Bo baratumva baratumenya. Nabimye ko aribo tubwiye. Barimenya. Reka nkubwire ko amwe mu makuru mpawe mu gitondo. Yego. Nyuma yuko za Sarambwe zikubisaba bariya babirigi. Yego. Ubu ngubu rwose birukanse, ubu ngubu ngo bageze Kisangani bahagira. Ariko intare nabo zibari runono, zibari hafi ku buryo Kisangani cya cyumweru generali yavuze gishobora kurangira bahageze. Bazamutse ubundu baragenda bahinguka hari. Cya cyumweru. Hari umuntu wambwiye. Ariko ni umuntu umwe mu basirikare bariya barimo bakubita ba kabiri by'imyida. Yego. Ku muntu ba kabiri ikibazo bazi. Bitiranya kumenya igisirikare n'uruhu rwabo. Kibarusha kure. Nukuri ariko ibyo yavuze. Tubarusha igisirikare nuko batembera bakabyitiranya n'uruhu rwabo. Hari abantu nabonye bashaka kuvuga ngo se Matama ntiyahuye na Colonel Gakufe. Ariko video zirahari bayisabe amwerekana rwose mu minembwe. Avuga ati turi hamwe na Colonel Gakufe niwe uyoboye ingabo muri aka gace. Bazamukanye baramperekeje banjirije ahangaha. Twavuye Kamanyora. Urumva rero arahari, video irahari amwerekana mu baturage bahari. Reka tugushe ku matsiko y'abantu bacu. Yego. Tubabwire uko Igoma byifashe. Igoma ni irayidi nyine. Ni irayidi, ikibuga cyakubise cyuzuye. Yego. Ni nayo ngingo tuza guheraho. Goma nyuma y'imyaka 2 bamaze imyaka 2 Mushakamba bamerewe nabi Goma. Baza kuvumbira idi mu Rwanda kandi wabona aho hari aho bayikorera. Ni ukuri. Noneho abayisilamu bari barabujijwe kwizihiza irayidi
ariko uyu munsi ku kibuga cyitwa Stade de l'Unité Kigoma, yego, hamwe habereye ya nama ya Corneille Nangaa n'abaturage. Ubu abayisilamu bakubise buzuye rwose. Ingingo ya kabiri turaza kuganira ku kibuga cy'indege nikimara gufungura. Hari kompanyi z'indege zemewe kujya zihakorera, zikahakorera ibintu by'ubwikorezi. Yego. Kuri kiriya kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Muri izo ndege harimo Rwandair na Kenya ku ikubitiro, ariko hari n'izindi ziteguye kuhakorera. Ibi turaza kubireba mu Shakamba. Yego. Noneho turanyarukira Kivu y'Amajyepfo. Ikigo gishinzwe amashanyarazi, yego, cyaburiye abakiyitirira bakiba abaturage. Mu gihe kwa visi guverineri wa Sud Kivu washizweho na leta, ni uw'igihe cya leta. Mu rugo rwiwe bahasanze ibikoresho byo mu bitaro, birimo ibitanda, birimo za matera. Ni ibintu bitagira ingano byinshi cyane. Bwana Sentama, mbere yuko twinjira ku makuru, yego, ngira ngo hari itangazo ryari rigiye hanze nariguhaye nijoro, yego, rivuga ukuntu Kongo idashaka, noneho nabyita ko iryo tangazo ryari igitutsi ku Rwanda. Yego, ryari igitutsi ku Rwanda. Ngira ngo nuba urifite hafi turi buze kurisoma. Ryashyizwe hanze na visi minisitiri wungirije w'umutekano w'imbere mu gihugu, bavuga ngo u Rwanda ngo rwagiye ruri gutuza abanyekongo hariya, abanyarwanda muri Kongo. Bavuga ibice byo muri Masisi, Rucuru, bavuga ibice byo muri Masisi, Rucuru. Si na ngombwa ko turisoma kuko turavuga ibirimo, kugira ngo tutagwa mu mutego wo kwamamaza imvugo zabo, kuko harimo amagambo menshi atuka u Rwanda. Bavuga abantu ngo bishwe, ngo n'abashimuswe, ngo n'abajyanwe mu gisirikare ku ngufu. Ukibaza babibwirwa n'iki ko bari Kinshasa abandi bakaba bari hariya? Barongera bati ngo inyubako za leta ngo zarafashwe. None ikindi kintu cyansekeje, ngo no kuba ubutegetsi bwashyizweho na Kinshasa na M23 AFC, ngo kuba bwarasezeranyije abaturage babanaga bitemewe n'amategeko, ngo nabyo ni icyaha. Umvira ukuntu gusezeranya abantu, kubigisha bakabona ko bakwiye kubana byemewe n'amategeko, kuba nabyo bigeze aho bihinduka icyaha. Ikindi ni ibikoresho bya leta n'inyubako za leta, bari kuvuga ngo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko byose bakabigereka ku Rwanda. Byose ngo ni igisirikare cy'u Rwanda, ariko bigarangira nta mwanzuro bafite wo kubikoraho. Nubwo bimeze gutyo, ariko ikintu cya mbere nibajije mbere y'ibindi, FDLR n'abawazare n'interahamwe zamaze imyaka 30, zimuye abantu buzuye mu nkambi z'impunzi. Mushakamba ukuyeho umwaka umwe nawo, yego, umaze kuba 31. Yego, bimuye abanyekongo b'abatutsi bari mu buhungiro ku isi hose, mu bihugu barandagaye. Abo batishe barabatwikiye. Yego, bari mu nkambi, batwikiye barabangaje, basigara mu mitungo yabo. Ntibigeze bavuga ngo FDLR. None babajwe nuko imwe mu miryango y'aba FDLR yahavuye, kuko mu byo bavuze ngo bari kuhatuza abantu bakahirukana abandi. Yego, nta munyekongo urataka ko yirukanwe, ahubwo ni wa mu FDLR abonye ko haba bitamushobokera akiyirukana akagenda. Ariko nabwo ntiharatuzwa, nta muntu urahatura. Mushakamba, buriya ntabwo kuhaguma byamugora, burya kuguma mu maso y'umuntu wahemukiye ni ikintu gikomeye. No kwicara mu mitungo y'abandi arega, uzi ko uvuga ngo kanaka naza noneho ndajya he? Umuntu wamuririye imitungo, umuntu waramuhemukiye, waramwiciye, umuntu wagize gute,
urumva ko ntabwo wahicara rwose. Ni icyaha gituma uhunga, burya ni kamere y'umuntu imeze. Bimeze nk'igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, yego, barangije bajya kwihisha Imana, bihisha Imana, Imana ibahamagaye, aho kugira ngo baze nk'uko byari bisanzwe baza imbere yayo, ngo numvise imirindi yawe ngo ndihisha. Ntabwo kujya imbere y'abantu yahemukiye ntabwo byoroshye kugira ngo abantu nabo. ngira ngo iby'iryo tangazo ntitubitindaho, turabivuze abantu babyumvise. Wenda abantu babivuga batabisomye, bavuze ko ngo barimo gutuza abantu mu butaka bw'abandi, ngo muri sheferi yitwa Bahunde, muri Masisi, na Bashari ni muri Masisi. hari ahitwa Mubambiro ni hahandi uzi, Sake, Kirorerwa, Mushaki, Rubaya, Burungu ni hari iruhande rwa Kirorerwa, Icanga naho ni kuri uwo murongo, Busumba naho ni aho ngaho, aho bavuze naho muri teritwari ya Masisi. bavuga ngo muri sheferi Bwisha na Bwito, aha ni mu bice bya Rucuru, yego, ahitwa Bwiza, hari Igahe, hari Ibishusha, hari Runagana, hari n'Ijombo, muri teritwari ya Rucuru. Ndetse ngo no muri sheferi Bukumu ni hariya mu nkengero za Goma, ni Kibumba, ni Buhumba, na Munigi, yego. ndetse no muri Nyiragongo bavuga ko ngo naho ari uko ngo batwara ubutaka bwabo. Ibi rero bikaba ari ibinyoma biri aho ngaho. Bagaragaza ngo abantu ngo 73 ngo bishwe 112 ngo bakorewe iyicarubozo. Bavuga ababuriwe irengero ngo benshi, nta mubare ho bavuga. Ibyo ngo bikaba byabaye hagati y'itariki 17 n'itariki 27 Mushakamba. Ibibazo iyo bibaye hariya turabivuga, bimenya mu ba mbere. Ibi rero bimeze nka ya ndege babeshyaga ngo bahanuye barikare, yego. ahubwo kuki batavuzemo ko yego bifatanije na Sadek? Kuki batavuze ngo intare na Sadek barihuje kandi bitemewe n'amategeko? Ntabwo babivuga. Kuki batavuze ati bakoranye inama baranasangira barya umutungo w'igihugu? Ntabwo babivuga. yewe nagahomera mu mugani w'aba bantu. Ntabwo babivuga. Twigire mu nkuru. Tujye mu nkuru. Yego, reka tujye mu nkuru. Turebe tugaruke kuri za ngingo zacu twavuze. Ngo ingingo zacu rero twatangira kuri iriya ya Goma, uko abayisilamu buzuye ikibuga cy'ubumwe, Stade de l'Unité, yego, muri Goma. Bimeze bite? Wabibonye ute? Bwana Sentama, bavandimwe n'inshuti bariyo bafashe amafoto bati aha ni muri Stade turi de l'Unité, barayanyoherereza. Barangije bati nyuma y'imyaka 2 tujya kuri irayidi mu Rwanda, abandi tukihisha mu nzu tugakurikira kuri radio. Uyu munsi turisanzuye, turasabanye twese n'umukeka n'amakanzu, ko tumeze neza nk'abantu bamaze iminsi 40 bigiriza binginga Imana bayisingiza. Ati ubu turi kuyisingiza bikomeye cyane. Ati turashima umutekano wa AFC mama 23 baduhaye. Ati imyaka 2 yari ishize ku bwa Constantima, yitwa ngo ni generali, ngo ni lieutenant generali,
ubwakira umwami na Carigonza bamazeho amasaha ati hose baratubuzaga bakatubuza kuhateranira atari ku bungubu twatsi tumeze neza turanezerewe turi mu byishimo yego turi mu munezero ati rwose ati nuko udahari nguze tunasangire umuceri nguko uko byifashe rero mu mujyi wa Goma. Ni byiza pe, ni byiza iyo ubona abantu bari mu munsi mukuru nk'uriya bishimye basangira ubona bahurije hamwe. Yego, babonye ukuntu bafite n'ukuntu basangira, ntabwo nta muntu yihererana agasahani. Hari ukuntu ahandi umuntu yihererana agasahani akakumaho ari agasahani ke, ariko hariya baba bashyize ku ni amasiniya. yego, ugasanga rwose baricaye barazengurutse isiniya n'abantu benshi cyane basangira, ubona ari byiza. Byiza cyane. ngira ngo ingingo ntabwo tuyitindaho, reka dukomeze tujye kuri iriya ngingo ivuga ko hari indege zigiye gutangira gukorera ku kibuga cy'indege cya Goma, zikajya zikora ubwikorezi zihava zizongera zihavana n'abantu n'ibintu zibajyana hirya no hino ku isi. yego, bimeze bite? hari inkuru iri imbere yawe, reka tuyikoreshe kugira ngo batagira ngo ni ibyacu. Yego, inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyo muri Kongo. Noneho yego, waza kuyidusomera kangereho ndebe. ntantu wumva ukuntu ibintu bigiye kuryoha. Iyi ngiyi iri mu Kinyarwanda? oya, iri mu Gifaransa. mu Gifaransa. Yabwite Nord Kivu, Rwandair et Kenya Airways annoncé après l'ouverture de l'aéroport de Goma. Uvuga ngo zavuzwe ko zizaza ikibuga cy'indege n'igifungurwa. Izi kompanyi z'indege ari Rwandair na Kenya Airways. hari amagambo yo kwamamaza uri busimbuke, noneho ugihere inkuru iri. ni iki gika cya mbere. yego, inkuru iravuga iti deux géants du transport aérien africain sont annoncés pour desservir la ville de Goma au Nord Kivu après la réouverture de l'aéroport. amakompanyi abiri y'ibihangange mu bwikorezi muri Afurika yego, yamenyesheje ko ikibuga cy'indege cya Goma n'igifungura azajya akorera kuri kiriya kibuga. ayo ni, reka twumve, des sources proches de l'administration Nanga, des discussions seraient avancées entre les nouvelles autorités et les deux sociétés d'avion. Amakuru aturuka hafi duhabwa n'abo hafi ya Corneille Nanga aravuga ko ibiganiro bigeze kure n'izi sosiyete z'ubwikorezi zikoresha indege kugira ngo zizaze gukorera hariya ku kibuga cy'indege cya Goma. Le souci est de mettre fin au calvaire pour les hommes d'affaires et reprise du tourisme. Ikiraje ishinga ni ugushyiraho akadomo ku nzira y'umusaraba abacuruzi, abakerarugendo bagiye bagira muri ibi bihe kiriya kibuga cy'indege kitarimo gukora. L'aéroport de Goma fermé depuis les affrontements entre les rebelles de la FCM23 appuyés par l'armée rwandaise et ibi ni bimwe byabo nyine bya binyamakuru bya Kongo n'ibijya bibura ibi ngibi. Les efforts de se soutenir par les Wazalendo, la samedi RC, l'armée burundaise connaît des travaux de déminage. Donc nyuma y'imirwano yabereye hariya kiriya kibuga cy'indege kirimo kirakorwa akazi ko gutegura imitego. L'accord signé le vendredi 28 mars entre la FCM23 et la SADC
prévoit également la réhabilitation de l'aéroport international de Goma. L'organisation sous-régionale s'est engagée à effectuer des travaux de manière à se permettre de se retirer du chef-lieu du Nord Kivu. Amasezerano yashyizweho umukono ku wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu hagati ya AFCM 23 n'umuryango wa SADC ateganya ko ikibuga cy'indege cya Goma gisanwa. SADC rero uyu muryango wiyemeje gukora imirimo kuri kiriya kibuga cy'indege ku buryo kizabafasha gutahuka bakura ingabo zabo hariya muri Goma. Ngibyo urumva ko ikivuzwe muri iyi nkuru ni uko ni ibintu ngira ngo bigera muri bitatu. Icya mbere ni uko SADC yiyemeje gusana kiriya kibuga cy'indege ikazakifashisha bataha bariya bo muri DRC basubira iwabo nk'uko byasinywe mu masezerano yo kuri 28 z'ukwa gatatu 2025. Ikindi kivugwamo ni uko hari ibiganiro hagati y'ubuyobozi bwa Corneille Nangaa, ubwo ni ukuvuga AFCM 23 irimo iganira na kompanyi z'indege, nizo ni Rwanda Air na Kenya Airways, kugira ngo kiriya kibuga cy'indege nikiba gifunguwe babe bamwe mu bahakorera, indege zijye zikora zifatira abantu hariya n'ibintu zinabazane zikora ingendo zigwa hariya, urujya n'uruza rwazo hariya ku kibuga cy'indege cya Goma. Ngira ngo ni ibyo bintu bitatu biri muri iriya nkuru. Urumva ko Mushakamba akarere kazaba karyoshye. Mushakamba icya mbere umuntu ahita yumva, yego, hazahita haboneka n'ubundi n'abajya bakomereza ingendo Bukavu, yego, n'ibinashoboka banajye Kamembe. yego, ese ko wageze Bukavu kugera Kamembe byoroshye. yego, Rwanda niba yemeye kugera Igoma birahagije. Ni ukuvuga ngo imari si ngombwa ngo ize Mombasa, izibanze ice Kigali cyangwa se ice ahandi. Iva Mombasa rwose Kenya Airways itizaniye ishyitse Igoma, cyane ko Goma ari umujyi w'ubucuruzi ukomeye. Yego. Mu minsi iri imbere tuzadukubitana na ba mukerarugendo za Mushaki n'ahandi. Bamwe bari barahunze bagiye kuzagaruka. Ariko bazagaruka batagambana cyane. Ibi kandi birafasha abantu bari mu buhungiro. Yego. Kenya hari abantu benshi bariyo. Yego. Cyane abo abanyamurenge n'abandi bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Bamaze imyaka 30 bazajya baza, bamwe baje gusura, yego, abandi baze batashye. Yego. Kugira ngo bongere babiwabo. Yego. Hari umuhanzi nahoze mbona w'umunyamurenge, yego, ukorera mu Rwanda i Kigali, yavuze ati mu byo nifuza, yego, ati mbere yo kwifuza kuzaririmbira ku rubyiniro rukomeye mpuzamahanga, yego, nk'urwo muri Amerika cyangwa ahandi, ati ikintu kizanezeza kurusha ibindi ni ukubyinira ndirimbira abantu b'ubwoko bwanjye iwacu kuri gakondo mu Minembwe, kuri cya kibuga barashe. ati ndi kuhabyinira igisirimba. Noneho mpita nibuka cya gisirimba ababyeyi babyiniye intare n'amadubu. Yego. Ndavuga nti ubundi umuntu wanga aba bana bazize iki? nawe ntakizi abona bikora cyo. Ariko ni ibintu byenyegezwa n'abantu nka bitakwira, abandi babona ko bagiye barwana, ariko tukajya tukabona abantu bakuru b'abantu b'abasaza bakuze, ukabona baba b'ababembe baba hehe, ukabona bose baricaye baganira bavuga bati iwacu twagaruye amahoro. Ariko hakaza abanyapolitike bariye sinzi niba n'abakarungu cyangwa ibisazi,
abitakwira yego ugasanga baravanze bavanga ikibazo kigakomeza kikaba ikibazo ngira ngo inkuru nayo twayivaho reka tuyiveho dukomeze tujye ku ngingo ikurikiraho yego noneho tworohereze n'abadukurikira burya iyo duhinnye bari ukuntu bakoresha amayinite make usibye n'amayinite n'umwanya wabo buriya umwanya niwo uhenze kurusha ibindi umwanya kubyumva wanabyumva ukora n'ibindi bintu ariko buriya cyane cyane amayinite reka tujye kuri ingingo ya gatatu yego Kivu y'Amajyepfo ikigo gishinzwe amashanyarazi yego bakita SNR ni Société Nationale d'Electricité muri Congo niko bakita yego iki kigo rero gifite ikibazo hari abantu bakiyitirira ni wa muco w'Ibukavu yego ni wa muco mubi w'abanyabukavu bahise bakora andi mayeri hari itangazo rero basohoye yego riravuga riti la Société Nationale d'Electricité SNL SA en sigle Direction Générale du Sud Kivu informe son aimable clientèle qu'un réseau d'inciviques se fait passer depuis un certain temps dans la ville de Bukavu pour des agents SNL avec des faux documents et demande de l'argent aux paisibles citoyens. Iyi sosiyete ikigo cya SNL gikwirakwiza amashanyarazi muri Congo ariko noneho ishami ryacyo rya Kivu y'Amajyepfo hariya muri Bukavu yamenyesha abakiriya baryo abakundwa abakiriya baryo ko hari abantu biyitirira iki kigo ko ari abakozi b'iki kigo bakagaragaza ibyangombwa by'ibihimbano noneho bakajya mu ngo z'abantu babasaba amafaranga. La SNL, Direction Régionale du Sud Kivu, porte à la connaissance de la clientèle qu'elle ne reconnaît pas cette bande d'escrocs qui ne veut que ternir l'image de la SNL. SNL iramenye ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo iramenyesha abakiriya bayo ko abo bantu atari aba SNL itanabazi bagenda biyitirira SNL kugira ngo barye abantu amafaranga babikora bagambiriye gusebya izina rya SNL. Ahangaha rero bivuze ngo abantu bakwiriye kubirinda. Yego bashyizeho n'ingamba turabyumva mu itangazo. Buriya hariya muri Bukavu uravuga ngo ni kufanya ange ni ukubitondera. Buriya ubundi iyo ugenda mu isoko rya Nyamugo uhura n'abana bikoreye ibirahuri b'ingibi bashyira mu madirishya n'amavuta ari mu madebe n'ibindi ugasanga baravuga ngo hange n'amafuta witondera amavuta batayagasiga noneho n'abandi hange na ba escroc witondere ibi bisambo rwose. Elle demande donc à son aimable clientèle de dénoncer ce réseau de malfrats en cas de récidive. SNL rero cya kigo cy'amashanyarazi kirasaba abakiriya bacyo ko baramutse bagize uwo babona bamugaragaza batungira agatoki SNL. La SNL rappelle par ailleurs à sa clientèle que le seul moyen sûr de paiement de ces factures est de se présenter à ces points de vente
installés dans les 3 communes de la ville de Bukavu et à la direction régionale 6 avenue du gouverneur. SNL rero hangaha iramenyesha abakunzi bayo, abakiriya bayo ko uburyo buhari bwonyine bwo kwishyura ni uburyo bwo kujya aho ahari za biro zayo, kandi muri buri komine, haba muri komine ya Ibanda, haba muri komine ya Kadutu na Bagira, hari aho bakirira amafaranga. Ntabwo amafaranga bajya kuyasaba mu ngo, umuntu ajya kuyatangira hariya, cyangwa se atajya kuyatangira hariya akajya kuyatanga ku buyobozi bukuru aho bita ngo avenue du gouverneur. Ngira ngo ni ahari quartier la botte, akantu kameze nka botte gashoka muri mu kiyaga. Yego. La SNL précise toutefois qu'elle n'hésitera pas à saisir les instances compétentes et les services de sécurité pour mettre la main sur cette bande d'inciviques. SNL rero cya kigo cy'amashanyarazi kimenyesha yuko kitazigera gishidikanya kwitabaza inzego zibishinzwe ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo aba bagizi ba nabi bafatwe, izi nyangabirama, izi nyangagihugu zifatwe. Bikorewe i Bukavu kuwa 29 z'ukwa gatatu 2025. Banditseho la direction, ntabwo bashyizeho izina ry'umuntu wabisinye. Ni nko kuvuga ngo ubuyobozi. Yego. Nyuma y'ibyo rero hari video y'umuntu wageze mu rugo rw'uwahoze ari guverineri, arangije asanga ibikoresho byo mu bitaro niho byibereye byose. Yahasanze ibikoresho bitagira ingano. Hari ibikoresho, hari ibitanda biriya by'ibyuma bidafatanije, hakaba ibitanda za matera nshya zitarakora zazigenewe ibitaro. Uriya muntu rero yanavuze ati kandi nyamara ikibabaje nuko hari ibitaro usanga bigenda bibura za matera biryamishaho abarwayi. Ngo nabira ni ibyahasanzwe, bigaragara ko hari ibyatwawe. Matera nshya zitarakora byari bije bigenewe ibitaro, ariko byari bitarakora pe. Ariko uzabigurisha. Yari kuzabigurisha. Iyi ntare zitagoboka. Bibaho ni kuri abakora. Reka bange intare niyo mpamvu zabakoze ku munwa muri byinshi. Zibakora ku munwa. Niyo mpamvu rero buriya bavuga bati rya zina ryo kwita umuzarendo. Umuzarendo ubundi ni nka gakondo w'igihugu kandi ugikunda. Rya zina ryo kubita abazarendo ntabwo barikwiriye, ahubwo abazarendo nyabo ni bariya baba bakora biriya bikorwa byiza. Nta muzarendo w'igihugu. N'ubundi izina barariyobeje pe. Izina barariyobeje, ntabwo bari barikwiriye. Yego. Ndakeka ari uko bimeze. Twagana no ku musozo. Yego. Ni ku musozo. Ariko mbere yo kugana ku musozo mise nibuka. Yego. Nk'umuntu wasomye ririya tangazo kareba imyitwarire ya FARDC, bivugwa n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiganiro biridoha, urabiha ayahe mahirwe ukurikije imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ibiganiro biridoha. Mushakamba rero ntabwo reka mbanze mvuge ko nta bushake mbonamo bwa Kinshasa. Naho izagirira ubushake ntabwo buzaba ari ubushake, bizaba ari ukwigura, kuko izaba igeze ahantu habi.
bamaze kuyaka wari Kisangani cyane nkabona byanze rwose. urumva rero urumva ko umuntu utemeye rugikubita ntibimugemo ngo abyikiriza byemere, biriya bisobanuye ko nta bushake afite, ahubwo ashobora kuzemera. Reka dufate nk'urugero rw'igihe cya Kabila Laurent Désiré na Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga, AFDL na fazi hajya batangira, turumvikana, yego, batangira Mobutu baramubwiye ngo ashikirane, aravuga ati je ntabwo nshyikirana na bariya, bamenye ko ari inyeshyamba, je ndi marishari. bararwana za Kisangani zirafatwa, zahe zirafatwa, ati shyikirana, ati jewe ndi marishari, ntabwo nashyikirana n'inyeshyamba. arangije yarababwiye mu Gifaransa ngo je vais frapper fort, uvuga ngo arakubita ababaza, ngo arakubita ababaza. Biriya nyine ngo je vais atteindre Kigali etangoma. noneho mu Butaranga baramuhonda bageze ahantu hitwa Ikenge. Kenge sinzi ko ndi buhakubwire. Kugera Kenge ni nk'uko waba mu muntu wenda ageze nk'inyagasambu ajya i Kigali. aho ati noneho dushyikirana. Kabila aravuga ati mbere yuko dushyikirana banza wegure. ntabwo waba weguye ngo ujye gushyikirana. Yego, ntabwo waba weguye ngo ujye gushyikirana, ntibishoboka. uriya nawe rero washimuse itegeko nshinga zabanza mubwire bati banza wegure. Reka da, yarishimuse se byaramukundiye, yarabiretse. byaramunaniye. Ariko bavuga ko yarikoreye kudeta kuko ntiyatsinze amatora. yarigerageje irapfuba. rwose nanga wamushyizeho rero araje amuhubo baruzeho. mugani wa rya jambo ya John Numbi ngo wakoze igikoko ni nawe ukirangiza. Yego. ngira ngo twagana ku musozo. Reka tugane ku musozo mushakamba, turebere hamwe ingingo z'ingenzi twaganiriyeho, dusoze. ariko mbere yo gusoza tubanze dushimire abadukurikiye, abakoze cyane, bajye bibuka gukanda subscribe, kandwa rimwe, ntabwo bugira ubwa kabiri. bakande like, kandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share kugira ngo amakuru yacu basangize inshuti zabo. Ako nanone banatwandikire, abantu badukurikira rwose muri benshi, nimutwandikire muri comments. Twandikire niyo wakwandika n'ijambo rimwe ariko wanditse tukamenya ko wahanyuze rwose. Gutambuka utanditse muri comments bimeze nko guca mu rugo ukanyura ku irembo utinjiyemo imbere. Bajye bandika, batwandikire, kuko ibyo batwandikiye biradufasha. Twaganiriye rero ku ngingo zigera kuri 3. Twaganiriye kuri Goma, nyuma y'imyaka 2 abayisilamu bizihirije Idi el-Fitri, ni umunsi mukuru wabo w'Irayidi, kuri Stade de l'Unité. Ikibuga ni stade y'umupira. Rwandair na Kenya Airways byiteguye gukorera ingendo muri Goma mu gihe ikibuga cy'indege cya Goma kizaba cyongeye gufungura. Twaganiriye rero kuri Kivu y'Amajyepfo, aho ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi ibiro bya Bukavu, ni ikigo cyitwa SNEL, Société Nationale d'Electricité, baburira abakiriya babo ko hari abajura bagenda mu ngo basaba amafaranga, bagaragaza ibyangombwa by'ibihimbano ko ari abakozi ba SNEL.
bababwiye ko bagomba kwishyura, aho bishyurira, aho batangira amafaranga ni ku biro byabashyiriweho muri buri komine y'umujyi wa Bukavu, ngo ni muri Ibanda, muri Kadutu no muri Bagira. Ahandi bashobora kwishyurira amafaranga bababwiye ko ariko icyicaro gikuru cya SNL kiri aho bita muri Avenue du Gouverneur. Ibyo rero Mushakamba, amakuru yacu nayo, ndagushimiye. Umunsi mwiza, icyumweru cyiza, komeze mu buryoherwe n'icyumweru, ndetse n'abakunzi bacu nawe ubwawe. Mushakamba urirwe neza, General Sentama, umunsi mwiza. Murakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye. Idadi nziza ku Bayisilamu n'abakunzi babo bose, umunsi mwiza, icyumweru cyiza kuri mwese.